Uf, još samo nekoliko dana nas dijeli do derbija, svih derbija hrvatskog nogometa, odnosno najveći hrvatski derbi, onaj između Hajduka i Dinama, koji se igra u subotu u 5 sati popodne na Poljudu. Obje ekipe su poravnate na tablici, odnosno imaju isti broj bodova, ali obje ekipe dočekuju ovaj derbi sa porazima iz prethodnog kola. Hajduk je, kao što znate, pao u Varaždinu, izgubio 2:0, dok je Dinamo pao na svom Maksimiru, izgubivši od Gorice 2:1. Možemo reći da obje ekipe dočekuju ovaj derbi pomalo uzdrmane i navijači i Hajduka i Dinama nikako nisu bili zadovoljni predstavama svojih momčadi u prošlom kolu. Možemo naći tu neke sličnosti, jer mislim da ni igrači Hajduka niti igrači Dinama nisu na teren došli. Tako bi rekli, tako smo komentirali nakon utakmice Hajduka protiv Varaždina, ali isto tako slično smo nešto i komentirali nakon utakmice Dinamo i Gorica. Dosta nonšalantan pristup, dosta onako lako ćemo, što im se obilo u glavu i jednima i drugima. Ispred trenera Garcije i trenera Kovačevića možemo reći da je isti zadatak i isto pitanje koje se nameće. A to je tko može probuditi igrače. Tko može probuditi igrače uoči najvećeg derbija. Znamo da je isti broj bodova, znamo da je rana faza prvenstva, znamo da derbi neće sad ništa odlučiti. Ali ovaj derbi ima veliki značaj za trenere, jer će pokazati jednu utakmicu sa kojom se još niti jedan niti drugi nisu suočili. Niti jedan niti drugi nisu još igrali najveći derbi. I jedan i drugi trener su bili treneri manjih klubova. I sada ćemo vidjeti ko od njih može bolje pripremiti ekipu za ovaj derbi. Tko može motivirati, tko može našpanati igrače, kako bi ja rekao, da budu spremni za derbi i da budu na 120%. To je ono krucijalno pitanje. Kada se dotaknem još ovih utakmica iz prošlog kola, mogu reći da mi je to izgledalo kao copy-paste prošle sezone, ono kad Hajduk kiksa i Dinamo, kiksa i Rijeka, da ne zaboravimo i oni su doma kiksali protiv Lokomotive odigravši 1:1, tako da sve to je neki copy-paste od prošle sezone i ja se nadam da neće to biti sad u buduće i da bude opet ko prošle sezone, da onaj koji bude najmanje loš osvoji prvenstvo. Ja se samo toplo nadam i toplo se nadam da će to ići prema boljem i boljem nogometu i da ćemo gledati bolji i bolji nogomet. Nebitno čiji ste navijač, Hajduka ili Dinama ili Rijeke na kraju krajeva. Jel? Što se tiče trenera, mislim da tu ima dosta upitnika i kod jednih i kod drugih. Trener Garcia je u Varaždinu eksperimentirao, napravio neke poteze koji nisu naišli na plodno tlo. Nije to bilo dobro, vidjelo se neka pojačanja pod navodnicima, vidjet ćemo da li su pojačanja ili nisu baš se pokazala u toj utakmici, vidjet ćemo kako će to biti u budućnosti. S druge strane, trener Mario Kovačević, rekli smo i u osvrtu nakon utakmice, sada je već prošlo dosta vremena, 3 mjeseca imaš igrače na okupu, 3 mjeseca radiš s njima i nakon 3 mjeseca ti igrači izađu na teren kao što su izašli protiv Gorice. To je nedopustivo. To je nedopustivo. Krenut ćemo sa Kovačevićem. Kada govorimo o pripreme utakmice, o situaciji koju on ima u svojoj ekipi, u Dinamu, sa čim se on susreće, s kakvim problemima i da li on to može riješiti ili ne može riješiti. Postavlja se sve više pitanje da li je Mario Kovačević trener za Dinamo ili nije. Mislim da ova utakmica na Poljudu će pokazati donekle da li je trener za Dinamo ili nije trener za Dinamo. Jer ovo je najveći hrvatski derbi i Mario Kovačević u ovom derbiju mora izvući iz sebe ono neko drugo ja. Drugo ja, a to je ono ja sa mudima, da nabrije momčad, da ih motivira, galvanizira, kako bi rekao pokojni Čiro, i da izvuče mi ga znamo kao dobricu, mi ga znamo kao jednog dobrog duha i on je stvarno ugodan i pristojan i pošten i fin,
ali mora biti fakin. Ovo se i rimuje. Mora biti fakin, moraš imati to u sebi, ta kohone, smuda, pogotovo uoči ovakvih utakmica, jer igrači tebe prate. Ako igrači vide da si ti u strahu, da si u grču i tako dalje, to se odrazi i na njih. Ti moraš sa svojim gardom i stavom njima pokazati kako ćete istrčati na poljudu. To je ono što ja mislim. Znam da jako dobro igrači gledaju trenera i gledaju njegov govor tijela, ne sad ono, idemo mi pogledati, aha, vidi njegov govor tijela je takav, to znači da će biti, ne. Nego njegov stav i gard prije utakmice same, odnosno cijeli ovaj tjedan kad se priprema utakmica, će igračima podsvjesno ući u glavu i dati im do znanja kakvi trebaju biti na poljudu. Makar ne bi tu trebalo biti puno motivacije za igrače, odnosno ne bi trebalo raditi puno na motivaciji za igrače uoči najvećeg derbija. Ali šta se događa? U Dinamovoj ekipi vi imate od ovih igrača, znamo svi koji se reset dogodio, imate 3 igrača koji su igrali derbi, Nevistić, Mišić i Vidović. Znači, to su sve igrači koji nisu imali prilike igrati najveći derbi. Isto kao što treneri Garcia i Kovačević još uvijek nisu imali prilike voditi ekipe u najvećem hrvatskom derbiju. Tako da mislim da s te strane Dinamo je malo onako u podređenom položaju, jer ipak od Hajduka ima više igrača koji su igrali derbi, odnosno više igrača koji znaju što znači taj hrvatski derbi. Koja je veličina, koji je ulog u tom derbiju, koji je prestiž ako pobjediš u derbiju. Jel tako? Imamo situaciju kod Kovačevića gdje je na pres konferenciji nakon utakmice napokon, ajmo reći, nekako i priznao da je vidio da Mišić, Ljubičić i Viljar ne mogu igrati zajedno. Meni se samo postavlja pitanje, jer znam da smo još tamo od 7. mjeseca kad smo gledali te pripremne utakmice i sve, vidjeli smo da dosta teško njih trojice igraju zajedno, jer su dosta slični igrači i tu fali malo prema naprijed. Svi su više manje defenzivnije orijentirani, Viljar je taj klasični neki playmaker, tako da Dinamo je tu falilo te agresije i onda kad ti hoćeš raditi visoki pressing, ti igrači nisu ti. I po meni Dinamo sa njima ne može raditi ono što je zamislio u startu, a to je da izađu visoko, da stisnu i tako dalje, jer ti igrači su naviknuli u vezi više paziti na propuste svojih suigrača nego izlaziti u visoki pressing. Oni nisu ofenzivni vezni, oni su više defenzivni vezni. I sad Mario Kovačević je rekao da i on sad vidi, ali isto to onako u grču, u strahu, da to ne ide i da to baš i nije najbolja opcija, što smo mogli i vidjeti kada je igrao Stojković, koji je ofenzivni uz Mišića i Ljubičića recimo u ekipi, da je Dinamo bio bolji, konkretniji. Jel tako? Evo i ova utakmica protiv Gorice, makar mogu reći da tu niti jedan igrač nije došao na utakmicu, ali nema veze, još jednom se to pokazalo. Mene sada zanima, da li kod Marija Kovačevića postoji opcija A, B i C? Jer ti ako 3 mjeseca si radio sa ekipom, a to smo spominjali, Gorica je promijenila isto 20 igrača i to nije Carević imao na početku priprema sve igrače ko Mario Kovačević, već su dolazili tokom cijelog prijelaznog roka. Jel tako? Kovačević je imao ekipu, Zvonimir Boban mu je omogućio s transferima da ima ekipu za pripreme i da može, znao je da veliki reset zahtijeva prilagodbu i sve, i zato mu je omogućio da dobije ekipu na početku priprema. I mene zanima zašto Mario Kovačević nije vidio puno prije da ta 3 vezna zajedno ne idu i da ne mogu isporučiti ono što on traži na terenu i što traži, što je govorio Zvonimir Boban kako želi da izgleda Dinamo na terenu. Znači, to si treba puno prije vidjeti da ti ne mogu zajedno i raditi na tome da imaš neke druge varijante, isprobavati i tako dalje. Zato postoje treninzi, zato postoje pripreme.
Upravo zbog toga, ali ne da forsiraš stalno jedno te isto. Znači imaš treninge pa probaš varijantu, ne znam, Mišić, Mudražija, Stojković zajedno, jedna ofenzivnija varijanta da imaš i Mudražiju i Stojkovića, onda ne znam, probaš Zajic, Viljar, Mišić, pa probaš razne varijante. Meni se nekako ovdje čini da je on samo zapikirao taj vezni red i onda kada je bilo malo frka, tu je uskočio Stojković i to je to. I sad imamo situaciju gdje Stojković je dobio crveni karton, ne može igrati i sve zanima šta će se odlučiti i na koji igrači će se odlučiti Kovačević u ovom derbiju. Mislim da u ovom derbiju Kovačević apsolutno treba izaći sa najjačim raspoloživim snagama. Došao je Benacer, kao što znamo. Čujemo da na treninzima jako dobro radi, da je dominantan i tako sve. Zašto ne početi s njim? Zašto? Čovjek ima pregrš derbija u nogama i to ozbiljnih utakmica u nogama. Znači njega ne može ni atmosfera nešto posebno fascinirati i tako dalje. Ja bi započeo i sa Benacerom, znači i sa možda Zajcom, jer morate dati, to su igrači koji imaju iskustva, moraš ući sa najjačim raspoloživim snagama. Mišić koji je dobio kapetansku vrpcu, koji ima puno derbija u svojim nogama, koji zna šta je derbi, koji bi trebao uz trenera pomoć i objasniti svim novim igračima šta je derbi i kao kapetan pokazati to, znači on to mora. Njegov govor tijela na terenu isto nije bio dobar. On isto mora biti primjer svima drugima, ako želi igrati. Ako nije takav, ne može igrati. Ide van. Biće kapetan neko drugi. Evo, pohvalio bi sad Kulenovića, često smo ga znali i kritizirati sve, ali ne može nikomu osporiti da na terenu on pokazuje ono što treba. A to je ono kako se bori za klub, ako se treba pofajtat, ako se treba, ne znam, da ne budem prost, sa suparničkim igračem, on će to napraviti. I to je primjer koji će onda slijedi drugi igrači. Pogotovo u derbijima trebaš imati takve igrače gdje je uvijek našpanana atmosfera i uvijek je to na nož, kako bi rekli, jel tako? I još jednu stvar bi, kada spominjem Kovačevića, htio reći, meni se čini da ko da je zakonom zabranjeno igrati u nekim utakmicama sa dvije špice. Pa zašto ne? Pogotovo kod kuće, pogotovo, eto i protiv Hajduka je recept bio u nekim utakmicama za pobjedu se igralo sa dvije špice. Ali zašto ne neke utakmice igrati sa dvije špice? Zašto to mora biti ono isključivo 4-3-3, 4-2-3-1, ono s krilima? Pogotovo ako vidiš da nemaš recimo klasična krila koja su ti u formi ili ajmo reći da na tim pozicijama nisi baš dosta dobar, pa promijeni. Zašto je to zakonom zabranjeno, figurativno govorim? Probaj, možda ide, možda vidiš da imaš baš ekipu za to. Tako da kažem, mislim da Mario Kovačević mi se čini malo u grču, u strahu i bojim se da u ovom derbiju protiv Hajduka da ne izađe taj strah i grč i da se ne prenese na igrače. Eto, mislim, nadam se toplo da će uspjeti reagirati. Sigurno je da on zna, ko što zna i svatko, da je ovo najveći derbi u Hrvatskoj. Ali jedno je sa strane gledat, a drugo je biti sudionik i biti glavni akter i voditi svoju ekipu u taj derbi. Voditi svoju ekipu u rat. Mislim, metaforički. Jer uvijek su ti derbi, zna se. Sjever, jug, Dinamo, Hajduk, sve znate, ne moram puno pričati. To je stvar prestiža. To je ono što sam rekao na početku. Neće se ništa dogoditi ako Hajduk pobjedi, ili ako Dinamo pobjedi, ili ako bude neriješeno na kraju krajeva. Ništa se neće dogoditi, ni će se odlučiti naslov prvaka u toj utakmici. Ali to je stvar prestiža. Pogotovo za navijače koji očekuju jako puno od igrača. Jel? Tako da, eto, zanima me kako će se Mario Kovačević snaći u ovoj situaciji. Ovo je isto jedan ispit za njega kao trenera Dinama i dobit ćemo djelomično i odgovor na ono pitanje koje sad sve više postavljaju, da li je on trener za Dinamo ili nije trener za Dinamo.
I vidjet ćemo. Eto, kažem, spominjao sam ekipu, mislim da treba pokazati on tu muda i možda neke igrače promijeniti, ostaviti u slačionici, lupit šakom u stol ako treba, nije bitno. I recimo, eto, Varela u utakmici protiv Gorice kad je ušao, vi imate jednu situaciju gdje je na početku odmah ne znam ko je bio ili stoper ili desni bek Gorice u njega ušao onako oštro, to se baš tako i radi, obrambeni igrači, odmah uđeš onako oštro da zaplašiš malo igrača i svi smo pomislili, odnosno bar ja sam pomislio, joj mlad je, vidi sad uplašit će se ovaj mu je odmah ušao, ali ne, Varela je nakon toga ide on i dalje, tu pokazuje, tu vidiš da nema straha, nema ničega. Zašto ne možda krenuti s njim? Mali je igrač koji možda jednim potezom može riješiti derbi, možda može dovesti Hajduk u jednu neugodnu situaciju. Kažem, znači, budi trener Dinama, napravi ono što misliš da je najbolje za tu utakmicu. Idemo sad do Garcije. Garcia isto kao i Kovačević debitira, ajmo reći, u derbiju i mislim da je Garcia donio Hajduku neke jako dobre stvari, donio je dobre pomake, već sam govorio da Hajduk igra puno ofenzivnije nego što je igrao i mislim da Hajduk isto tako i treba igrati, jer to je Hajduk isto kao što je Dinamo, treba igrati ofenzivnije, uvijek treba igrati da da gol više i mislim da igra više napadački pod Garcijom. Ali isto tako Garcia, to je pokazala ova utakmica u Varaždinu, nekad voli eksperimentirati nešto kad ne treba, a igrači Hajduka isto koji kod igrača Dinamo imamo situaciju što smo govorili da igraju toplo hladno. Nekad su ko da su se ustali na lijevu nogu, ne da im se i tako dođu na utakmicu i onda naravno razumijem navijače Hajduka koji to zamjeraju. Isto kao što ja zamjeram i poludio sam nakon utakmice protiv Gorice. Kad sam vidio pristup igrača i tako dalje u toj utakmici, a zarađujete koliko zarađujete, pa nije stvar čak ni zarade. Stvar je toga da igraš za klub za koji igraš. I znači od tebe se očekuje da svaku utakmicu za taj dres pogineš i da ideš sa minimalno 100%, ako ne sa 120%. Tako da, kažem, pitanje je i za Garciju, da li će on uspjeti probuditi igrače, motivirati, znači isto koji Kovačević, galvanizirati za taj derbi, ali opet se vraćam na to da kod Hajduka je prednost igra kod kuće, pred svojim navijačima i ima više igrača koji su igrali derbi, više igrača koji znaju šta znači derbi. To je po meni Hajdukova prednost. I Garcia će tu imati manje zahtjevan posao glede motivacije, bar mislim, ne znam, valjda neće igrači Hajduka biti demotivirani za derbi, ali mislim da će imati blaži posao nego što će imati Kovačević koji treba motivirati cijelu apsolutno slačionicu. I još jedna stvar koju sam zaboravio kod Kovačevića, da mu je puno teže, s obzirom na to da sa slačionicom kelava mora komunicirati, jer strani jezik je u pitanju i nekim igračima se treba to objasniti malo bolje, a tu Kovačević ima malo problema. Tako da, kažem, Garcia mislim da je tu u prednosti što se tiče toga, jer nema toliki broj igrača kojima mora objasniti šta znači derbi. Mislim da bolje se snalazi sa jezikom nego Kovačević. Mislim da Garcia mora izvesti ekipu protiv Dinama, ekipu koja mu je do sada donosila rezultat i pokazala da odgovara na njegove zahtjeve. Znači, mislim da ne smije eksperimentirati previše, apsolutno ne smije eksperimentirati previše i mislim da će on to i napraviti. I da si neće dozvoliti neke sad egzibicije, da mislim da će biti vrlo očekivani sastav Hajduka i sastav koji ja mislim da će izaći će biti Ivušić na golu, jer mislim da sad, bez obzira na kiks Ivušića protiv Varaždina, bi napravio kontraefekt da ga sad miče. Mislim da će biti Ivušić na golu, bit će Karačić desno, lijevo mislim da će biti Hrgović,
Stoperski par, mislim da će biti Raci i Šarlija. Tu nema, mislim, nikakvog spora. Neće sigurno biti ovaj novi Španjolac što je ušao naknadno, ni u toj utakmici protiv Varaždina mi se nije činio nešto ponajbolji. Pajaziti, Krovinović, Pukštas, to će biti vezna linija. Livaja naravno u špici, lijevo će igrat najvjerojatnije po meni Šego i desno će igrat Bamba. To je, ja mislim da možete stisnuti like i spremiti si ovaj video i onda se vratiti u subotu i vidjeti da li će biti taj sastav, ali ja sam gotovo siguran da će s tim sastavom Garcia izaći. Kod Dinama sam nesiguran. Stvarno, Mario Kovačević ima i puno više opcija. Kod Dinama jedino mogu garantirati za obranu, di mislim da će Kovačević izvest, naravno Nevestić na golu, lijevo mislim da će biti Goda, jer je defenzivno malo bolji nego Vinlov i bit će tu oprezniji Kovačević, naravno McKenna, Dominguez stoper i desno Valinčić. Mišić će sigurno igrati zato što smo rekli ima iskustva u derbijima i on je taj koji može prenijeti malo igračima na terenu šta to znači. To sam siguran da će Mišić igrati, siguran sam da će igrati Beljo. A ovo sve ostalo nisam siguran. Nisam siguran i da će Lisica igrati na krilu ili će možda probati s Bakrarom. Nisam siguran i da će Vidović igrati lijevo, možda proba i s Farelom kao što smo pričali. I ova dva vezna druga, nemam pojma. Da li će biti Ljubičić koji isto nije bio dobar i da li će tu sad uskočiti umjesto Stojkovića koji je dobio crveni Viljar, koji je bio zamijenjen na poluvremenu, ali mislim da nije Viljar zamijenjen zato što je bio on toliko loš, nego moralo se nešto promijeniti i onda je tu on fasovo. Po meni imamo Benasera, Mihu Zajca, kažem, puno je tu opcija i kažem, uopće ne mogu reći kojih prvih 11 bi Mario Kovačević mogao izvest, tako da tu će biti puno više upitnika nego kod Hajduka. Za Hajduka sam apsolutno, mogu reći, 99% siguran da će biti sastav koji sam malo prije rekao. Eto, toliko nešto o maloj nekoj mini najavi za ovaj derbi i onome što ja mislim što treneri trebaju napraviti, što je ispred njih. A vi naravno, ljudi, recite mi što vi očekujete od ovog derbija, što mislite da treba napraviti trener Dinama Mario Kovačević, što treba napraviti Gonzalo Garcia, koji je recept po vama najbolji za uspjeh u derbiju, bez obzira čiji ste navijač. Veliki pozdrav od Dede.